Беттеш 55 килограмм салмакта Улан Муратбек уулу казакстандык балбан менен күч сынашууда. Алтын медаль үчүн беттеш. Белгилей кетсек, бүгүн грек-рим күрөшү боюнча беттештер жыйынтыкталат. Мындан сырткары дагы балбандарыбыз бар финалда. Esep sanı 3-0. Ulan aldı da gelecek at. Koldusunma ulan! Koldusunma! Ulan koldusunma! Koldu kıskarak ulan! Koldu kıskarak! Koldu kıskarak! Şaşma! Koldu kıskarak! Desteke gelecek ulan! Koşun! Koşu ulan koşu!
үчүн күрөш чөп жатат.